ndela 10 na ndewa 13 ng'ombe ndewa ni ng'ombe la nsaunene yisa bucha 13 na musele tele na andu mathe ombe kiasi cionthe andu anene nani ni ombe mathe na mamina uya dwindi undu ni kalango na ndithuka muno na ngai imbia cioka utetine ndenge ni kuciokana na cioka mbindu auonthe uteti nyumu yutete yandu amejuma yutete ala iya metete amabumo no cioka jo zumbi kana ja wampi amba yuna utabia ni kucioke utetiko wanwezi kitikilisi la wakumandi na nyumo yanga waya ko yaulu uyisa udi ulu wisileba bambi yukwiko ya mbe mungu wonde ukwenda kivila embwa bukoma ya wake ni wakili ni daktari ni wa biashara ewe ya muna ebalobunia nundu mbunge ti ya umandi ti bandu wandikwa ni bandu ba kuyumya meze anwezi tukoma na meze na mbungeni itatu meze tatu mwa meze tatu wakeli after saa na nusu kubiga saa 10 ile ya nusu na wakatatu kwa kiasa ile ya nusu mubaka saa monza na saa 6 nusu na tikoma na ingi saa 8 nusu mubaka saa 10 ile na uni wakana saa 8 nusu anu ni mamina ni dalile juu enda iwe anu wenyu najua na ila taina muungeleza kwa kukuma huu najua muungeleza we andua taina nimo mayene masamba nimo mayene makamuni ala manene makisungu aindi ala taina nimo mayene wakili andi mayema uyamo ko izi tanangwa nundu mundu ukakajuga ni waandikwa na mbunge tiba wali boyimya mukawani ya muithi na mbunge ndukolegwa wivo kale wiki mwakima ba mundu ukukuli wenda umala ndita cia lusa titi skulu we wakalabo masaa eli na kwange kala limwe nongi nususa nongi na ike 10 nongumu nongi yeka lesu yonge tashikugo kana ndenge amata umala ngambungeni ni majenda iwa kila kiende masuku yuende ubango umba uyi na juni bongo emanwanenyu andu makene inyonde ngiasha mundu aume akamande we mbungeni we umaju university ndoka uka we hapo mundu wonde atona nite golovu kumana bagumasha pesa ndakatate utwika muyumbe na alame kwasia twike mawali kuma katiba woni waku nemo kana nasu tiko kaujungu bindwa katiba nongo bindwa wakeli ngadi kango njuka no bakana lukeza katiba kaile bindwa na yumbe aiye kana mawakili kayuka katiba katwa bindwa ila hia ngatwe kaina shoka siasa ni namba itela hia mikutano ena kana ngatu wambe lobi wandu milioni ya noma wakeli kunduta Mombasa wa milioni ya nona biti ubano wa kawaida na ando baiko nakula kana nimenda ndi eta walo nene eta anwera na wewe watu mundu tuyanona na tuingenda na tuiwangali nene tuiwata tusumbike mbea au na maile mbea tongo imani no hizi umono twiko na ndena mwana ndenda ukona na kuendoka sayika nini na niwo na muza koi ene kumono yidi anundu nene uwonde ulele tikambu kolye tiyo bau ebinda ni ate ne mwaiba wambeza sianara nundu abunga maitu tukona oyuma ke kwa samonge amba ku naye muyuba na bakana na taita yani cost wa na Machakos no ka bakana na Nairobi na baka jado na bakana na John King masayonde na angali yange bakana na Kitui ndio ka bakana na Embu na natuba wa maana ningitiwe wa ndia tesa wa mabiso na tuendesa ndio maunduka ni kwa ngai mbungeni aya na tatinda tikomene yola muikomene manenga we siti na allowance oliwa ula manenga wale dilikene ni siana wendoka kuya track ma nekendo ke record you
kila kingi taiba wanemba umie masaku takwa na iba wa mailo miongo ina naeli nemba numie masaku mundu kuma kwako kukaulika mbune ni mailo miongo ina naeli na iba mtukaa wakwa mailo miongo ina naeli na ewa mundu kwa ngeleka juu kwa ndisini wabasa ukaiwa kuma kwa ndisi waka mbungeni mundu beanu matona ukajya we ndio bagawarika kwa ndisi na ndio waka mbunge inundu mabata maitu tatwa kwa ndisi mugete county no district no live bado umita ndisi umita county commissioner mugete ndio ulindo masito maundu maendeto mabindukite muyoyi na muyoyi maundu maendeto mabindukite nondo yu ibindani yupa ipawa bana na amugene mekwe bambesa tambesa na bado yine maendena kwazia mongelo mbesa ko ndisi yu utona kwazia ata dino ngine nye na kuyana umye bone masya mongelo wa umye ndo wazia mongelo na meye 97 ndikasho kama ainge mundu ya waongelo mbesa ndibo mongelo mbesa ko muruko ma atumia mauania kuyanye kuania mauania muizi mukabuko wewe embawe wakili enda kotini embawe daktari enda kayiite embawe wa biashara tambenge zindukani kwako embawe wa veterinary enda katwanye ng'ombe masingano haya mwaka ni wa 1957 ni wendege thiseto mboya atrike member wa legislative council bandu bakuwe mwene nichawonie kwa mboya na tikwa amba mboya tasoma kilasi kimwe mamu 46 47 na ta mina junior we are the medical so me we are health we are within na kwa naenda form 3 naenda ya be form 4 yuindi tom na mwisi mundu auma kukwa health yokiande kwa ni city council we are health inspector na iwe kisungu kiseo mundu maasi ameenda mundu kisungu ibinde kisungu kiyesi kietondo mukisi inde aiko vitezi nando atale onakundwa kisi ndi au so me andu balu ngene inyo alandu mavo mboti taiti bige komikenyo mwenenyi bai lobi ko taiti bige komi 1950 bai lobi mai muomo anu maya bakalani yani kena ni